салом дӯстонам. Шояд ки дер карда бошем, аммо фикр мекунам он қадар дер накардаем. ҳар шахсият фикру ақидаи худашро гап зад ва ман ҳам мехоҳам фикру ақидаи худамро гап занам. шояд ин фикру ақидаи ман барои бисёре аз шумо фоиданок бошад. ва мо тасмим гирифтем ки 4 филми дигар ба навор гирем. ҳар як филмамон 80 серия мешавад. ва ҳар як филмамон шояд ки 10 минуту 5 минуту 4 минут шавад. дар ҳайрат наяфтед ки чӣ хел филм 5 минуту 6 минут мешавад. аммо ман фикр мекунам дар ин 4 филми ман зиёда аз 400-500 ҳадис ва қиссаро аз худ мекунед. чӣ гуна филмҳо ҳаст? ва дӯстони азиз, мо як кори бузургеро карда истодаем. ҳозир як дақиқа вақти шумо барои реклама мегузарад. баъдан баъз шумо метавонед ки тамошо кунед. иншоаллоҳ ҳамаша хоҳед фаҳмид. хуб, шурӯъ мекунем аз ҳамон кори бузургамон ки чӣ аст. мо бародарони азиз тасмим гирифтем як роҳеро обод кунем, яъне ки асфалт кунем дар шаҳри Ваҳдат, дар яке аз деҳаҳо бо номи Гули Сурх аст. ҳамин роҳро асфалт карданӣ ҳастем ва дар як навор аз шумо кӯмак талаб кардаем ва чандин бародарон ба мо занг заданд ки ту дар байни мардум ба навор гӣ ки шояд ки мо бовар накунем. бародарони азиз, шумо мара бовар намекунед. аввалаш ман худо дорам, дуюмаш ки мара алҳамдулиллоҳ дар ин деҳаамон ҳамаш мешиносанд, медонанд. вақте ки ман ин гуна сухан кунам, ин кора накардам, инҳо чӣ мегӯянд? ва алҳамдулиллоҳ мо то ҳол суми ягон касам нахӯрдаем ва нахоҳем хӯрд. ва ҳар кадоми шумо ки ба мо сум равон мекунед, мо ҳамаи онҳоро сиёмка мекунем ва баҳри шумо пешниҳод мекунем ки ба мо чӣ қадар сум равон кардааст. ва ин роҳро барои чӣ таъмин мекунем? барои он ки кӯдакакон ба мактаб мераванд, меоянд сару либосашон дар даруни хок аст. мардуме ки ба масҷид меравад, меоянд ҳама ҷошон дар даруни хок. як мурдае мешавад ва қабристон мебарад, ҳама дар даруни хок. мо ба хотири Аллоҳ мекунем ки то ин ки савоб ба мо бирасад. расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст: имон 60 чанд шоха дорад ва аз ҳама баландтарин шохааш тавҳид аст. ва дуюм, шахсе ки мега сангро аз роҳ гирифта яктарафа мекунад. дар як санг гирифтанаш ба мо ин қадар савоб бошад, бо ин раҳро таъмин карданаш бидонем ки чӣ қадар савоб аст. ба ин раҳ як кас масҷид биёяд, як кас кӯдакаконе ки ба мактаб меравад, як марги мурдар агар ба қабристон мебарем, савоби ин аввал дар мо хуш аст. ин ҷория аст, ҷория раванда мешавад. ва иншоаллоҳ аз ин савоб худро дур накунед. агар 1000 нафар ҳаминҷа дар 2000 рубливу 3000 рубли бепартояд, ё ин ки 2-3000 нафар 1000 рубли бепартояд, иншоаллоҳ мо ҳам боз аз мардум ҷамъ карда истодаем. шояд ки ин кори мо буд шавад. натарсен аз хайри кардаатон. хайр барои ҷони худатон аст. рӯзе мешавад ки мо шумо пушаймон мешавем, аммо дигар суде надорад. яъне ҳамин картае ки шумо мебинед, картаи мо ҳаста Сбербанк, ва ҳатман бипартоед. ва иншоаллоҳ мо сар кардем, дар байни мардум рафта ба навор мегирад ва мардум коркунишона мисол раҳро чӣ гуна соз карда истодаем, ҳамаша ба навор гирифта боз баҳратон пешниҳод мекунем. ва шахсиятҳое ки намепартоед, дар ҳаққамон дуо кунед ва ҳар суханҳои ноҷо назанед. шахсиятҳое ҳастанд ки мегӯянд ту гадогӣ мекунед. алҳамдулиллоҳ то ҳол суми ҳалол хӯрда омадам ва аз касе ҳам нагирифтам ва иншоаллоҳ аз ҳеҷ кас сум намегирам ва нахоҳам гирифт. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд: кӯҳ мерам, ҳезу мешканам, мебиёрам, мефурӯшам, аммо гадогӣ намекунам. мо гадо нестем, алҳамдулиллоҳ. худованд моро тиянда кунаду талмада на. гумони бад дар ҳаққи як бародаратон накунед, ки аз ҳама пастарини дӯзах барои ҳамин инсоне ҳаст ки дар ҳаққи як бародараш гумони бад дорад, дар ҳаққи як бародараш тӯҳмате мекунад. ана ҳин номерҳои ватсапамон ҳам ҳаст, чуна ки дар инҷо дида истодаем. танҳо инсонҳое ки мехоҳанд хайр кунанд, агар карта надошта бошанд ва мехоҳанд ба ному фамилияам бипартоянд, танҳо ҳамон шахсиятҳо бинависен. шояд ки кӯмаки шумо барои мо ҳам хеле хуб шавад. ва хоҳиш мекунам бисёри бародарон нанависен, то ин ки мо вақтамон хеле кам аст. ва иншоаллоҳ ки одноклассники ки дорем, садои умед бизанем, ҳамаи саволҳои шуморо дар онҷо ҷавоб хоҳем дод. хуб, мегзарем ба дигар масъала. хуб, мо шумо шоҳид будем ки як ҷавони тоҷикро дар Россия латӯкӯб карданд ва бисёриҳо ба ман наворое карданд ки хостанд ман гап занам. бародарҷон, охир ман чӣ гап задан ман намедонам. ҳувайдо кӯдаки 5 солара буд. шумо дида будем ки онҳо чӣ кор карданд. гап зада будем. зиёда аз 100 000 тамошобин гирифта буд ҳамон наворамон, аммо ягон натиҷаи хубе надода буд. ба гап задани ман ягон натиҷаи хубе наметиҳад.
و بسیاری خواهش کردن که به حکومت رفته مراجعت کنیم. حکومت به ما و تو هم خبردار است دوستان عزیز. اون لحظه اونها خبردار میشد که ما و تو بیخبر هستیم. و برادران عزیز، برای چی حکومت بسیار سخت روی نمیکند با اونها؟ برای ما و شما مهاجر هستیم. اگر ما و شما برادران عزیز یک خطاگی کنیم، فراموش نکنیم که همه ما رو از اونجا دفع میکنند. دنیا چرخ گردون است. اونها لحظه بود که در ما کار میکردن، اکنون ما در اونها کار میکنیم. این هم تقدیر ما و شما وابسته است. از مهاجرتی هم نمینولیم. من هم در مهاجرتی کار کرده هستم و انشاءالله که همه این با خوبی انجام یابد. اگر حکومت کم ترک بلند روی کند، فراموش نکنید که همه ما و شما رو از روسیه دفع میکنند. برای اندک کار همه اونا دفع میکنند. شما فراموش نکنید که اونها جنگ میخواستند. شما اگر از سخنهای اونها اهمیت داده باشین، در اونجا صاف ممکن یکم درمیت باشد تاجیک همین نام گرفت. آدم اگر فکر کند میدوند که اونها جنگ گفته ایستادند. اگر همه ما به تاجیکستان که آمدیم، شما فراموش نکنید که برای این قدر مردم در تاجیکستان کار نیست. انشاءالله شده ایستاده است. شاید که با دعای ما و شما یک چند سال پس تاجیکستان هم به مثل روسیه بگردد. انشاءالله ما ناامید نمیشویم. فقط دست دعا داریم. سلاح ما این دعا هست. دعا خاک زر میکنند. ما دعا میکنیم خداوند وطن باز هم آباد کند تا اینکه مردم ما در وطن خودش رزق و روزیش بیابد. شما هم غمگین نشوید. تنها ما نیستیم. ازبکستان همسایه دولتی ما هست. چندین دولت ها هستند مهاجرت میکشند. خداوند ما را لایق بوی دیدن نکند. اگر ما صد بزنیم ما بوی نمیشویم. خداوند میدوند که کی را بوی و کی را کم بغل کند. و همین سبب شما ننالید دوستان عزیز. و اگر شما نظر کرده باشین آنها به ما بدی کردن، نه که ما باید بدی نکنیم و خوبی کنیم. چون که اسلام دین قتل و کشتار نیست. اسلام دینی است که دین مهربان و غمخوار و دعوت است. اگر حاضر ما یک روز رو اگر همین خیال کنیم، بسیاری برادران کرده ایستادند میزنند. نکنید دوستان عزیز. این کار شما برای یک شما نه برای تمام مهاجران ضرر میارد. از روی یک شما تمام تاجیک را بد میبینند و همه را از روسیه دفع میکند. خواه او گرجدنس هم که باشی. مثلا برادر ما کرامت شریفوف چقدر خدمت ها کردگی است در بحر مهاجران. اون هم گرجدنی بود. نه چی شد؟ همین سبب هر ناز و نوزی ما را وطن میبردارد. ای وطن هیچگاه ننالین. خاک به خاک تر کرده نمیشه دوستان عزیز. یا اینکه آتش را به آتش کشته نمیشود. معنای این دارد که اونها خونریزی کردن، ما با اون اگر خونریزی کنیم به این حل نمیشود. برای یک آدم تمام مردم مهاجر دفع میکند. ما گپ میزنیم، گپ زدن هیچ چیزی ندارد. اگر من میلیون ویدیو هم کنم ذره هم گویم منفیت ندارد. فقط دعا کنیم که سلاح ما دعا است، از دست ما و تو هیچ چیز نمیآید. خب این مسئله رو هم میپوشونیم. خب میگذاریم به دیگر موضوع. و ما به شما گفتیم که فیلم به نوار گرفتنی هستیم. فیلم های ابوبکر و عمر، عثمان و علی، 4 صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را شما فقط در حق ما دعا کنید که ما با موفقیت این فیلم را بهر شما خوب با سطح عالی پیشنهاد کنیم. و انشاءالله که حرکت کرده ایستاده ایم. حضرت عمر رضی الله عنه 80 سریش در کانال انا همین صدای امید می شود. حضرت ابوبکر رضی الله عنه در کانال کلید اسرار می شود، انا همین کانال. و حضرت عثمان رضی الله عنه در کانال اسرار ازل می شود، انا همین شبکه‌ای که شما خودتون دیده ایستاده این. و حضرت علی رضی الله عنه در کانال بهرام بلاگ می شود، همین شبکه‌ای که شما دیده ایستاده این. من سلکه این کانال ها رو در اپسن انا همین ویدیو میگذارم. شما داخل شوین. شما تنها آبونه شوید برای ما کفایت کننده، توی که از این فیلم ها به خبر نمایید. شاید که در این فیلم ها شما زیاده از 400-500 حدیث از خود کنید. از همین سبب در این آبونه شوین. و در یوتیوب هم چون که نامشون دیدین انا همین خیلی بنویسید می برایت آبونه شوین و ان شاء الله دعاگوی ما باشین که ما همین فیلم ها رو با موفقیت با سطح عالی به یگان خطاگی بهراتون پیشنهاد کنیم. اگر خطاگی که از ما سر زنه در این فیلم ها خداوند ما رو ببخشد، چون که در این فیلم ها من میترسم بازی کردنش را.
چون که این 4 صحابه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر پیغمبری به من انجام نمیافت هر آینه عمر رضی الله عنه پیغمبر میشد. و چنانه که شیردلی حضرت علی، مهربانی حضرت ابوبکر و شرم و حیای حضرت عثمان، چیزی که در اینها هست در ما وجود ندارد. ما خاک گردی پای اینها نمیشویم. اما در این رول ها من هستم بازی میکنم. شما همه در حق من دعا کنین که به یگان خطاگی رخ نده من، چون که میترسم از خدا. در این شخصیت های بزرگ بازی کردن میترسم، اما انشاءالله حرکت میکنیم که با سطح عالی انجام تیم تا اینکه برادران ما و شما همین چیزها رو اسخط کنند. و هستن شخصیت هایی که دیسک میخواهند کنند، ما به شما اجازه میتیم همه همین فیلم ها رو شما دیسک بکنید. مثلا 10 تا سریال کرده میتونید هم 10 سریال یک دیسک بکنید به مردم برسد تا اینکه مردم از همین قدر قصه و حدیث ها باخبر شود. این قصه و این حدیث ها مردم با تربیه میکند، با آداب میکند. این برای ضرر مردم تاجیک نیست. ان شاء الله هر یک کاری کردگی ما برای خدمت وطنمون است و برای خدمت خلق خودمون است که همین چیزها رو از خود کنند. و از شما هم خواهش میکنیم گیرین دیسک کنین تا اینکه برادران ما، مادر و خواهر و اپهای ما و شما از همین چیزها با خبر شوند و با تربیه شوند و خدمتگار وطن باشند. ما باید با همدیگر بخیل نباشیم، دستگیر همدیگر باشیم. با دعا باشین در حق دوستتون. صدای امید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.